大家平安，Jawab tu suara teman-teman nama kaitana suribat. Saka tu suara teman-teman naulita supui na kainwa semua si mazai tua bincikan Yohana 3 sangasan. Imazai tua dosa suratan imazai tua tapuru kato arwa kayam patu dosa puru kato Shiva kayam. 约翰一书2章18节到29节。La kakadian tutu mavana beri-berilana nga adau pai namaya tuanu rinanda nga tua uri mancu zazwa namasa ala ni kirisitu aya izo nga tutu wa turuvu wa namasa ala ni kirisitu pai mavana ta sikelangan tu beri-berilana nga adau tutu dia maju na vai ka kemasi tanujen lakwa ini ka mano ta sara-sara ja pauri pai no kana ta sara-sara kana kamaya na kitebel tanujen lakwa a sini vai nya maju mavana sipalaroyan toa dia maju mapodat ini kata saraj na gemauga wangamu na kemasita kirisitu toa tala parawasa na babak manasika kemelangmu mapodat toa zwa kaulidan na toro aku sini vici kanga tanumun ini ka mano masa mabana ini kano kelangan toa kaulidan na toro mabana ka kemelangemon au sano kelang uta toa azwa bensa-bensa akaya nekano na kemasi toa kaulidan na toro aki tima azwa rovesa-vesa aki ini ka mabana zwa ini ka paka kirisitu te Yesu azwa ini ka masaru apaka semas toa kama ka toa alak mabana zwa na masang ala ni kirisitu tima nga ini ka masaru apaka semas toa alak ini ka na masang kama ni maju semas azwa masaru paka semas toa alak na masang kamanga ni maju semas timung ulano pinivaru nga paroro tazwa no rinanda akemasi patagi no pinivaru nga paroro tazwa no rinanda akemasi patagi kimuna na setevela parorau toa alak ka toa kama uta pai azwa sini ki etses tanuti ni kirisitu mavana nasia nekano papatezwan aku sini vici kanga tanumun toa namaya tutsu mavana zwa pasaka para ketanumun na marka Cau-cau siayaya pai timun pinabayan ng amon ni kirisitu toa babak ni maju pai no kinizangan mun no babak ni maju sikudanga kituru toa timanga pai azwano tinabraka kemasi teya maju mabanano sikituru-turu toa patara kemudamu danga saka pauri-uri di azwa turu ini ka vensa-vensa au pai ulamuna napasusu to azwa turu no atala parawatsa na babak sano kana kitebel te kirisitu para urau au pai la kakedian ulamuna na kitebel kaya maju para orang au no mapatsunanga ti maju
ini katina uri porokutan au toazua simpatizan ni madu ini katina uri masya ite ayau te madu no kemelangangamun toa nangwangwa ti Kristo kimuna kemelang tu namasang alak anga ni madu azwa pasususu toa nangwangwa ti manga uta achu sinivichi kimazai toa约翰一书的2章18节到29节achu alino jana sisyu ini patsuni nanga gemalum读出来感觉们们心里不达的万点路点，知道谨守活在基督里，知道谨守活在基督里。从经文中，我们知道1世纪的基督徒面临信仰危机，来源是一些错误认识耶稣的人。今日的我们也有可能受到错误教导而偏离真理。例如，有些教会教导一种新福音，指出上帝想要所有信徒身体健康、物质富裕、个人幸福，所以宣告就得到，你所求的必实现。放胆说出就可以一把抓住，祷告与奉献就能求上帝赐下健康与财富、兴盛与成功。但是耶稣曾明白地说，这世界有苦难，他甚至为了上帝的国度被钉十字架。同时耶稣也要我们背起十字架来跟随他。面对错误教导的威胁，我们必须坚持起初的道，不要轻易放弃从一开始就领受的真理。当我们更谦卑认识道成肉身的耶稣，不只停留在理性的认知，更要以行动委身对耶稣的认识所带来的职分和责任，这样才真正算是耶稣基督的信徒。相反的，如果我们不愿付出时间精力进一步认识我们所相信的耶稣，我们就只是在制造一个自以为是的耶稣了。就像约翰一书作者所提醒的，我们要谨守当初所听到的信息，就是指有关耶稣的教导，才能真正活在圣子和圣父的生命里，拥有永恒的生命。喜那亚将军读出个点们知道谨守活在基督里。喜那亚将路见。萨卡读出个点们脑路加金们的面，在失信主时所听到的福音，自行是否已被错谬的教导影响了？喜那亚将路见。在失信主时所听到的福音，自行是否已被错谬的教导影响了？喜那将军读出个点们我们要默想的。Sakala tina kini igalo kini menem, ta kini menemau ai chota sauran ki mateninu ki reninu anga te chota sauran saka la tina na remaloya patsum remaloya remanda to mana sini pada sekate no semasa kana pasmarau ka inuri。亲爱的上帝，求你让我更多寻求认识你，并且帮助我谨守主耶稣的教导，确知永恒生命是你正确的意习。奉主名求，阿门。Mali-mali tu sokat jaman-jaman nama katina nami sila selanga sumupu kituro ramaluai akinumnam to amana sinipabay no at semasa ta 功课 latinana ramaluai latinana pasusu latinana takamelan to amana kiriba kano at semas latinana takisamula pasazwa to sinalengan no at semasa jaran ay kanapo piso latiso na tiaken lamana na suliva to sa tiaken edaban taja 平安